الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. مالي آياتي ما خلق الجن وإنس نكري إلا جبوا ما عبادت بكن. يعني خد تعالى خلق الجن إنس كري جبوا عبادت ذاتي خواه. هذا سبب خلقت عبادته. aynı zaman halka mecbu ibadete zat-ı Kudu Teala binaen serbi kazi lazım-ı metti sebebi halka meku ibadete zat-ı Kudu Teala'ya gerek emr tamami becibinin ve hilaf-ı sebebi halka fatemnegerin ve nankuri nekin hemci lazım immeye أداء شكر نعمة خلقه بعبادة ذات خدي تعالى بكن وخجنا كوري بريكن وفنا قوتني خدي تعالى وفنا قوتني رسول أكرم تبقرن وبي باور بكن وبي عمل بكن لورا باوري بعمل تام به همجي باوري بعمل ويدجي چنابه مردان عذاب خود تعالی خلاص ناکه ام به امرا تفکر معنا و نتیجه به آیت کریمه بکن رسول اکرم دو بیشه ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. معنی آیتی رسول اکرم دو بیشه بشک بشبه خود تعالی ربی منه وربي ويا بنال سربي قاسي لازم وتجرى عبادة بكن لو رام ربي ويا وولي نعمتي ويا من عمي ويا حقيقي قد تعالى بنال سربي قاسي هذا عبادتي لسر إنسان فرض عينه وجيعاني نائب بنبيه دائمی جیانین عبادت خالصانه جبو وریا سعادت و سلامتی ابه لولا مکافات عبادتی چوینا جنتی و لیاقت ذوقا نعمتی جنتانه هرکی کو بی لیاقتی دو خدا بینجی ابدیم بذوقا نعمتی جنتان شاد و ذوقیاب دبه جبو بی خاصی خود تعالی فرمان کریه قلت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. معاني آياتي تحقيق بشك أدا فرض الميجا بين وقت لسر مسلمانا حكمك خدا وقته بنا لسر بقاسي أدا الميجا بين وقت بجيانين عمر خد تعالى والسبب السعادة والسلامتي ونجيانين عبادتي ناكوريه وموجب عذاب أليمه gerek insan takdir sebebi halka وبك لولا أداء عبادته وصفك دينية ووجدانية وإنسانية بناء لسر بقاسي بنقصان عبادته مطلوب دو وقت ودا بينجي وهر روز بأداء لميجا بين وقت فبك لايق سبب خلقه همجي خببه مناجات مقدس روحا ونفسا وبدنا بك لايق نعمتي فيوضاتي حضور أفتس بسبب بلياقتي دقاريش زمرا عباد الرحمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ey godar rengodar be tafsir almeşe bike benasa hadise yani sar beyanata gotne Resul-i Ekrem hamir hacın edafat almeja pejva de kullu roj şeveda لسه هر مسلمان که عاقل و بالغ
فرض عینه جیانی ناوی لازم و ببینه بیه هزانینه لمیجا پیش وقت ایمانه اداویش ایمانه هر کلمه پیش وقت هنشاندن دینه اقامه لمیجا پیش وقت اقامه دینه تمثال دینه رمز دینه تصدیق به گفتن امر خود تعالی و به گفتن رسول اکرمه لمیجا کی تنه به تصدیق دینه وی تنه جتارک الصلاة را یعنی جبیل میجی را نای گوتن مؤمن و مسلمان لورا ترکال میجی نه تسلیم بوینا امر خود تعالی و نه باور بوینا به امر خود تعالی به سبب ترکا یک لمیجی کی بے عذر مرتبه فاسق و مستحق عذاب جهنمی کو 7000 سال جهنمی دا بغیر عمیم و غساق و زقوم خارن و خارن تنه لشاهد به شواد آگره جهنمی آگره که وره چاب ندیدیه و گو نبیشتیه نه حتیه پیرا انسانا اصلا شبوتر کلمه جا پنج وقت دلیل و فتوه تنه اگر ببیشه ادال میجی و ترکال میجا پنج وقت نه به سبب چینا جنتی و چینا جهنمی و اعتقاد بکر کفره لورا رسول اکرم گوتیه ترک و صلاحات کفرن ها زانینه ادال میجا پنج وقت ایمانه و ترکاوی کفره بله مگوت لمیش رمزا ایمانه و تمثالا ایمانه چما لورا مرفی کل میش بکه باوری به عبودیت خود تعالی و باوری به حضور خود تعالی و باوری به بردائن خود تعالی و باوری به دیدن خود تعالی و باوری به بهستن خود تعالی و باوری به علمیت خود تعالی یعنی باوری که خود تعالی موجوده معبوده بصیره سمیعه علیمه و همچنین باوره که مرد لمیش بکه جهل فلاحه و نه که جهل هلاکه لولا خود تعالی فرمان کریه گوچه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فسلا بیشک کی کو خواهد شرکی بریکه و زکات خواه بده و ذکر ربی خواه بکه و لمیش خواه ادا بکه جهل فلاحه همین گوتیه این الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کبیر معانی آیتی او کسی که ایمان به گوتن خود تعالی و رسول اکرم تینه و عمل صالح که جبوان مغفرت و اجر مزن ہے آزانین لمیش تصدیقا به خود تعالی و به گوتن خود تعالی و تصدیقا گوتن رسول اکرم لمیجا کی تنه به تصدیقا وی بوان یکی تنه جبو بی قاسی ترکا لمیجی کفره ادا لمیجی ایمانه ای گودار اگر تو خواهی ببی انسانه کی کامل دنیای دا و آخرت دا مسعود ببی بزانه ایمان به باوریا به گوتن خود تعالی و گوتن رسول اکرمه و پی عمل کرنه و بزانه به باوری ذات خود تعالی را تنه نه گوتن ایمان کامل لورا ایمان ابلیس لعین به شکلیه بنال سر به قاسی اصلا بیدیتنا عذاب چینا جنت و امید رحمت خود تعالی چنابه اگه ورک کرن شیطان جیز عذاب جهنم بریدی که و انکار عذاب جهنم که لورا چوینا جنت مشروط به عمل صالحه نبی تو به خبر شیطان به اعتقاد تابع شیطان بکی و ترک لمیجی جایز بزانی و مؤمن و مسلمان بزانی زینهار مرم به اعتقاد دیگر منافق عذاب منافق زیده عذاب کافره خود تعالی حفظا بکه جوی اعتقاد آمین ای عزیز گودار وان گفتنا به ابرا به عقل سلیم ملاحظه و محاکمه
لكن عجبات في عرض عزمان داش غير خد تعالى خالقك الدنيا هيكو رزق ما جعلته عزمانا بدك ومحتاجي وينبل حاشا غيري وين تو إلهك ومعبودك ورازقك تنكو رزق ما شعادي وجعزمانا بدا إلا ذاتي واجب الأقدس بنال سبي قاسي جينا ما بنال نعمتي قد تعالى أين زمان أبقائنا تماما بأمر قد تعالى مسخر تأمين حياة ورفاه وسعادة ما لازم ام أداء شكر نعمتي قد تعالى معبوديتها خالصانة بجيبين بأداء لميجا بيجواب بكن لايقي دواما نعمتان ونعمتي أبدي لولا نعمتها حقيقي دواما نعمتان بله مربی کو تقدیر ما نعمتا نکم و خدا تعالی لایق صرف 5 دقیقه نبینه چرد به مسلمان و مؤمن و شاکر نعمتان و چرد به لایق چوینا جنتی بلکه به لایق عذاب 7000 سال جهنمه و خال ناید به حمیم و غصاب و خال ناید به زقوم و ناکور هم عذاب جیرا فرهنده که ای عزیزی گو دارن گو بده تصویر لمیجی مرب نیت آنی نا لمیجی دی که حضور خود تعالی لورا بریوی لبیت خود تعالی بری کی لبیت خود تعالی بریوی دی که خود تعالی و مناجات آوی بخود تعالی رایه يعني خد تعالى راقصدك يعني بخد تعالى راقصدك لولا لم يشكروك بزانه خد تعالى سميعة وبصيرة وعليمة خد تعالى عمل كده قلت أقم الصلاة لذكري جبو بيراني نازات من لمش إقامة بك جرق لمش كروك بينا بيراو خد تعالى بصيرة يعني مالفان بينا سميعة مرفان بيسه عليم زاناي بنيتا مرفانه ببيت تبكر مطلوب دكبه حضور الذات خد تعالى جل جلاله بشرف حضور خد تعالى عزيز وسرفنال دبه بلطفه فإذا أخدش فحشا منكر بريد به ببي بردائنا مقصود ومرغوب لما يشكروه دبه مؤمنك حق والراس اگر انسان تقدیر بکه ورن بده هیچ عقل خواهد زانه لمیش نعمت فرمزنه و شرف کفر ازمایه یا رب ما بلطفا خواهد ما بکی لایقی به لطفا مزن آمین آمین باش اقامت لمیش اتینه معنا وی خود مزنه اتزانه و دبیجم خود تعالی منزه شریکانه معبود بالحق هر ذات خود تعالی غیر وی تو الهکی تنه یجیر عبادت ورکرن هر ذات مقدس جل جلاله دیسان دزانم و دبیجم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیشک رسول الله حق پیامبر عبد ویه قامت آخوات تمام که باشی به معنا تشتیم بوینی هر دو دستی خواهد ببر هیزان نرمی که گوی خواهد بیجن نیت از سرخواه اداد کن فرد علمی جاسبش بو خود تعالی الله اکبر به تکبیرات حرم دیگه ولی میجی خارن و خارن قصداین چوین آتن مدکن راست و چپ و گوداینا پرسی خارجی لمیجی به حرام یعنی لمیجاوی به وانان به بطار به شکل علاقاوی که کار و کسب دنیای تبرینه ظاهر وی دنیای باطنی وی آخرته و حضور خود اختصه حضور خود تعالی باشه هدو باشه دعای هان دخونه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. معلوم بیشک من بری خدای ورنگین کو خالق عرض عظمانه شرکه دورم تسلیم اوامر رب خود تکانینم همچی بریه جوانم بیشک لمیجا من و عبادت من و حیات من و ممات من جبو رب العالمینه تو بی شریکی تو بی قاطی حاتم امر کرن اج مسلمانم این مشکرو تفکر که چه دعایی کی و مناجات خوش و ذوق آوره و صادقانه پاشید بیشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. معلوم شیطان دشمنه کی به امانه انسان چه وقت قصد عبادت کی و خیر کی بکه در حال مداخله که و دبه مانع و نائله به حضورات تام و خالصانه ادا بکه بینجی جبو بطالا خیر و عملا فرزور که همجی دکاره و مداخله بکه لورا بواسطه واسبسه دکاره ببا معنی و نیله لمیجا خواه بحضور و خشوع ادا بکه نائل وان نعمتان خواه بکه لایق وان نعمتی مزن لورا بواسطه دامارا خونه شیطان خودگیین قلب مرفان تیدا وسوسه و خیالاتان چید که چه حضور خود تعالی دور و غافل که شما بخواسی خود تعالی امر که تا چه وقت دست بخواندن قرآن و عبادت کل ببیجه از حفظ خود تعالی شر شیطان الرجیم. پاشید بیجه بسم الله الرحمن الرحیم. معالمیم بناوی خدای که رحمه و عامش بود تمام مخلوقاتان در دنیای دا و رحیمش بود مطیعان دا آخرتی دا دست ببیل میجا خود کم. الحمدلله رب العالمین نعمت خلق خواه و نان نعمت خود تعالی و میسر بوین ایمانیم و عمل صالح نبیرا خواه و تفکر ادا شکر وان نعمتان دکه و مقابل شکر وان نعمتان بدنا و روحا و نفسا ببین خطاب دبیجه تمام حمد و ثناء موجوداتان جبوته و خاص بذات خود تعالی و مربی مجموع تمام عالمینانی الرحمن الرحیم. معالم الرحمه جبو تمام موجوداتم به پایانه در عالم دنیای دا و رحیمیه وی خاص جبو موجودات متی داخلتی دا هر کی گزانه ببان حد و صفات خود تعالی به و پی باور به ریا استقامت جیرا چید به لورا جیرا چید به لورا جیرا یقین چید به سعادت تم بی‌اطاعت خود تعالی تامین به همجی اعتبار ناد سعادت دنیای لورا دزانه سعادت دنیای فانیه محکوم به زواله بنای سر به قاسی مغرور به حیات دنیای نابه لورا رسول اکرم گفت لا عیش الا عیش الاخره یعنی سعادت حیات آخرته قانه میں گفتن میں دوام آرہ استقامت دیکھے مالک یوم الدین حاکم خدا نے روزہ قیامت کی مالک حادثہ قیامت حادثہ کی فرمزن ہے لورا تظاہر حقیقت فنا عالم شہادت و تظاہر وجود عالم غیبی ہم جی وہ روزی تظاہر حقیقت گفتن پیامبران همچی وی روزی ثواب خیران و جزای گناه به جسم تیوازناندنی هر کس به چاوی خود بینه حکم وان تحقق دکه نتیجه حکم خیران لیاقت نعمت جنتیه و چوینا جنتیه و نتیجه حکم گناه عذاب جهنمیه خلاصه روزا قیامتی روزا خلاصه روزا قیامت دیده دنیا طرف فنای هر کس دنیا چو فنای دبینه و عالم غیبی یعنی آخرت ظاهر دبه
هرگز جنت و جهنم و ملائکت و فراسرات و جزای خیر کنم به سر چاوی خود بینم خدا نے ایمان کامل و عمل صالح مالا و شین و آباد به خدا تعالی و روزی بلطفه و حشر عمل سر ایمان کامل و عمل صالح بک آمین آمین آمین. قرآن تصویر قیامت به شکل وجید بیان که این زلزلة الساعة إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال آياتي بشك زلزلة رجع قيامتي تشتك فرمزنه اور روزه کی پر غریب ہے لولا وہ روزه دا هند بینم کو زاری کو بستان جا خبر مجھے تاثیر حیبت زلزلہ روزه قیامت جمجاندنا بستان جا خواست ظهور دکر یعنی سرم شی بیر با دکر نیسا هند بینم کو چقاتش کو آبس به حامله به حیبت و روزی حمله خود داتینه بر داویجه و تمام انسانان سرخوش ببینید و تمام انسان سرخوش ببینید لیکن سرخوشی هم برقی و شراب نیه لورا عذاب قدر تعالی و روزی فرمزنه و شدیده خدا مثال تأثیر شدت زلزله قیامته لورا دنیای دا تأثیر ترسید زاران دا چه نابه و تأثیر ترسید تمام وضع حملان چه نابه و غیر ممکنه و به وخانه رقی شراب سرخوشی چه نابه ها زانینه تأثیر شدت زلزله قیامت فوق العاده طاقت بشر دره خلاصه به شکل تصویر روز قیامت به حضور خود تعالی دا شاهد تقدیره همچی ترس عذابه و طلب رحمت خود تعالی جل مشکرو اراده بتش تک طبیعی به شکل جیر حضور تام و ایمان کامل چیده به سبب دبه عابده که صادق و همچنین برکت علمیشه فحشا و منکر برید به ایاک نعبد و ایاک نستعین معالمین هر جتا را ام عبادت کن یا رب هر جتا را ام عبادت کن و هر جتا آلی کاری دخوادن و طلب نیاد کن به مناجات خدا تعالی بے شریک و بے مثال بینه دزانه که عبودیت مخصوصی به ذات خود تعالی ہے و خالق جمیع مخلوقاتانه غیر خود تعالی هر چش مخلوقه جبو بے قاسه مخلوقاتیان نبه شریک و محاله بنال سر بے قاسه خود تعالی بریج شریکانه وحدانیت بے شک و بے شبهت بینه به حقیقت حضور معنوی دا اظهار که دمیجه ایاک نعبد و عبادت حد ذات خود تعالی که و احسان نعمتا و دوام نعمتا خود تعالی دزانه لورا رازق مخلوقاتانه مهیمنه جل جلاله مطلع و مستولی و حافظ اعمال و آجال و ارزاق تمام مخلوقاتانه خود تعالی مرید اراده خود تعالی ہے جميع اشیاء به امر اراده خود تعالی تی وجوده و نشو نماد که و جميع مخلوقات به یادم و آلیکاری خود تعالی حیات آن دوام دکه و هر زمان و آن و محتاج یادم خود تعالی دزانه و در حضور معنوی دا طلب و نیاز که بشرف نعمت معنوی خوشنان کوری بری و سرفراد که ای گودار دین دا تزانی اگر انسان وان جهتان تقدیر بکه جرا معلوم دبه کو لمیش نعمت کی و احسان کی فرمزنه رسول اکرم گوتی لمیش رونایا چابانه اگر تقدیر نکه حقیقتا جالب خود تعالی نانکورا مستحق عذاب جهنم زینهار مبتار کالصلاة نتیجه اعتباری و خاناوید به حمیم و غصا و خاناوید به زقوم
اب عذاب زیده لایق بلیمیه اهدنا الصراط المستقیم علی یا رب امشتر ریا هدایت ایمان کامل و عمل صالح و صراط المستقیم طلب و نیاز کن آمین و دخوازم عالم آخرت عبادت عالم روح نفس و معانیه غیر پیامبر تو کسی که به عالم نزانه آنجا پیامبر زانه به عالم آخرتی نه هم انسان حقیقتا به عالمش قرآن و علم پیامبر هند بن لولا ادراک حقیقتا به عالم آخرت بحقین پیامبر نزانه لولا قوا علم پیامبران و دیدن و ادراک پیامبران فوق البشر هرچندی اوجی فنما بشر لكن علم عرفانا خدا ممتاز قوا انسانی نه لولا بواسطه وحی خود تعالی حقیقت اشیاء بوان دای زانین مؤمن و مسلمان بواسطه علم عرفانا بواسطه علم عرفانا پیامبران و هدایت پیامبران ریا سعادت و سلامت و ریا مصیبت و فلاکت دزان و جهه فرق کن جباب قاضي خد تعالى مببي آيات عاني هنا طلبة فتنا ريا هدايتي تك لولا غير خد تعالى إمكانا زانينا ريا هدايتي چنابه زانينا ريا هدايتي جسي تشتانتي ميداني يك اعتقاد صحيح الدنيا استقامتها تام استثناء عدم تجاوز حدود خود تعالی اگر من زانای به وان سے تشتان نبه ریا هدایتی دوره ریا هدایتی دوره شبو به قاسی گرک مرم زانای وان سے تشتان به و خدا بینجی لولا خود تعالی تعریف آخاتنا ریا هدایتی به شکل دیگه صراط الذين انعمت عليهم معالي اورياء ورنگين كنت لسر پیامبران و اصحاب پیامبران نعمت و احسان کیا بلطفا شمرا کی احسان بك يعني ایمان کامل و عمل صالح و ریا حق و هدایت تام تچد بلطفا نعمتي سوان كريه يا رب لطفا وبحرمت آن شمرا شي احسان بك آمين آمين غير المغضوب عليهم معالي يا رب ما نقر نجوان كسيكو قاروا غضبات تلوان ويا حق والله يعني حمزة ما بكي جين اعتقادي وان جفيل افعالي وان اخلاق وتفكر وان حسكرون وميلا وان لما كي جوان حد بك وميلا وان بك جوان را حرمت بك بشك دبا جوان لولا القرآن فرمان دي كيج كافران وجو منافقان وجو مشركان حد بك مؤمنين ورسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمان كريا كي عربي را قلتي انت مع من احببت يعني يا عربي تجيكي حد بكي دي قلواني يا عربي تجيكي حد بكي دي قلواني وميلا وان بكي وجوان حرمت بكي جواني دي قال وان حشر دبي قلت يا ولا الضالين يا رب لطفا وكرمه ما نقرني جهال الدلالتي يعني او كذلك ايمانا وان وعبادتي وان وخير وخيراتي وان لباطنا مقبولة وناب لايق الرحمتات وشينا جنتي حفظا ما بك شي احتقام وعملي وان جميل وحذكرنا وان شو دوستايا وان وش تفكر واخلاقي وان امين باشد بيجا امين يعني مج عذابي خوي منك والدعاء والنياز ما قبولك باشد سورة كي دخونات بيجا الله اكبر ترى الركوع اظهار عبوديتي دكا دبيجا سبحان الله العظيم سبحان ربي العظيم دبيجا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سيجاران تكرار دكي معالي الرب يخواه قدرت وقوة داوي عظيمة خلاص بيجا ترى الركوع إظهار عبوديتي دكي
دبيجة الركوع ده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سيجران تكرارك فعليه بقرمانجيز ربي خوي قدرت وقوة عظيمة تنزيه دكم تمام كماسيان وشي تمام قوتني مشركان وشي تمام قوتني كافران باشي سري خوش ركوع بلندك بشتا خوش راستك دبيجة سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد علي وی بقرمانجی خدای بیش ذکر حمد هات کرن خدای بیش ذکر حمد هات کرن پر حمد سنا اجتراب ای ربی من باشی الله اکبر بیجه در سجده بیجه سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سی جنان تکرار دکم معالوی اتنجی یا ربی خوی اعلا دکم جه تمام تشتی نالایی خوشی گوتنی مشرکان و کافران ده سجده داتینه بیرا خواه یا رب ده ارج خوالی خلق کرمه دیسان دبم خوالی دیسان جه خوالی را دبم حشره یا رب رحمه خوالی من ولدي بابي من بكي ومج عذاب جهنم محافظكي آمين تجاران ترى سجدي باشي رندني تبيجي التحيات الصلوات الطيبات لله معالي بكل مانجي شقاس تحيات والصلوات والطيبات هنا جبو خد تعالى وخاطب خد تعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته دبي سلام إلى رسول أكرم تينا بيرا وبرشا بحرمتك مزن سلاما خد تعالى ورحمته خد تعالى وبركته خد تعالى نستتبع معلوم يا سلام رسول أكرم جبو من رحمته جبو بقاضي صحابي كرام جبو نائل بوينا سلام رسول أكرم چون سر رياوي حاضر ببون شقاس بقدانا دچون حضور النبوي دقوتنا السلام عليك يا رسول الله رسول اکرم بكيف خوشي وبحث کرنه که تام جواب دادا عليك السلام ورحمة الله وبركاته دقو صحابي بشرف جواب رسول اکرم فرح فزا و دلشاد دقو الحمد لله جبو من نايد بوين السلام على رسول اکرم دل مجري عسان بيا لا خلي تعالى عمل كيات اللي بيجي دا ودا تحياتي دا ببيجان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام سلامك مشهودة بشك بشبه عرض رسول أكرم دبا والسلام كرم نايل الشرف وجواب رسول أكرم دبا محقق دبا السلام والرحمة وبركاته بنال سلبي قاسي دبا سلام دا هايش فهبه ورسول أكرم بيراخوه وبس شعبي بحرمتك مزن سلام لي بك وقبول هويج خد تعالى طلب والنياز بك باشي تبيجي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعني سلام خد تعالى لمن ولأهل عيال من به ولعباد خد تعالى الصالحين به باشي خد تعالى سميعة وبصيرة وعليمة هش عقل خد بحضور الله تعالى ذات بيجي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعليه بيجي الزانم بعد بيجم بيشك غير خد تعالى تو إلهك ومعبودك بالحق إلا ذات خد تعالى ودي زانم ودي بيجم بيشك حضرت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسول خد تعالى بالمجد خد تعالى ذكر شهادة إيمانا قاشد بيجي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي رسول أكرم ده حديثة صحيح ده فرمان كريه کی جاره که سلوات دسم بینه خود تعالی ده جاره رحمه خلید و ملائکت خود تعالی ده جاره شبوی که خود تعالی اف مغفرت دخوازن اف سلوات دل مجده مشهوده شعران قبوله هایش خواهبه حتی کتبی بی ناینه و مزگین آنه يا رب ما بك لائق الرحمة وبك لائق طلب عفو
وبكي لايق طلب عفو مغفرة ملائكته وباشد التحيات داوود بيجه وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب تبيجه السلام ده باشد تبيجه استغفر الله العظيم Estağfurullah azim, estağfurullah secaran tekrar dike. Başı dibece Allahümme ente selam ve minkel selam ve hayyena bis selam tebarekte ve tealete ya zel celali ve ikram. Manevi yani manavi ya Rabbimin ya Rabbimin manavi bir kurmancı ya Rabbimin tü selamı. Zat-ı tercih tamamı ayman beriye ve sıfat-ı tercih tamamı noksanyan beriye ve tamamı ef'al-i zat-ı Khali Teala lişer beriye ve minkel selam yani tamamı selametiye mahlukatan şafatan ve emn aman aman şitteye ve sulhu selameti ve sulhu selameti biteye memnun itlâfa bi selameti hoş ve berhayat ki ذات صفات خدا پر بلندی ای خدا نے جلال اکرام پاشید بی اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد دبیجه پاشید راتبه چار رکعت سنتی راتبه لپید میجا نیوری که پاشید سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم پاشید آیت کرسی بخونه تلاوت دکم Başı siyuse canan Subhanallah, siyuse canan Elhamdülillah, siyuse canan Allahu Ekber bize. Başı la ilahe illallah, vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve ve ala kulli şeyin kadir. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Başı desi kabulendike, duadike. Başı der canan la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Tekrar dikkat. Başı la ilahe illallah. Melikul hakkul mübin Muhammedun Resulullah sâdikul vaadil emin. Kavlu Teala azze ve celle innallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi'adedi kulli dâin ve devâin ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiren kesira. Seycanan tekrardık başı hasaten ila ervah sadatina ve emvatina Fatiha. Eyni meşguru dikkat ve gotini ve kemalarlı mecra farzdan be cihanina rahatı be farzdandı be. Devra Resul-i Ekrem'di beyzat mahşer eda evveli suali zilli meceti kırın. Melaiket beyzin ya Rab mecra farzavi nuksane Fadi Teala mecra mezakın. Eğer sünnet-i mecravi hebe nuksaniye mecravi şey tamam kın. Eğer hebe nuksaniye mecravi şey tamamdı kın. Eğer tün evveli mecravi noksandı mine. Lazım ti gerekmeli sünneti, rahatı, mecra fazlan daima eda bikim. Hatta kulü mecravi bigi kemali. Levra mecra be sünneti, rahatı, nuksane. Hemci tarike sünneti, mecra mahrum eşi zedaya koşki cenneti. Mahrum eşi duaya Resul-i Ekrem'e. Mahrum eşi şefaat Resul-i Ekrem'e. Ve nabeci ehl-i sünnet ve cemaat ve şfirkan naciye. Go bedemiz gina Resul-i Ekrem Ümmül Müminin Hazreti Ümmü Habibe radiyallahu ta'ala anha gotiye. Miş Resul-i Ekrem biştiye gotiye ki can abd-i Müslümanı kullu roju şevida donza rıkaat sünneti ravatı belli mecra farzdan edabı kefari ta'ala jira koşke cenneti ile yasan dike. Nizam Ümmül Müminin Hazreti Ümmü Habibe radıyallahu ta'ala dibece Miş Resul-i Ekrem biştiye gotiye ki devama muhafıza çarık sünneti ravatı ve beriyal mecra nivruyi.
و 4 رکعت سنت اللي بيل ميجا نيوري ادا بك خود تعالى جسدي لسر آخر جهنم حرام بك شارح بي حديث دي بيجا بشرط حتى مرن دوام بك حضرت ام المؤمنين حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها بيجا رسول اكرم قلت درك على السنة بيال ميجا سبي خيرترين الدنيا وخيرترين تمام اشياء الدنيا وحضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيجا رسول اکرم قلت يا رحمة خدا تعالى رحمة خدا تعالى لوي مربي بكم 4 رکعت سنت بيال ميجا عسي ادا بك تحق سنتان زيادة حديث هنا لكن جی مساعدینه مکرد بحشکر تو بی آگاه ببی بی عمل بگی نایل و مسکینان بی و بسبب ببی نایل و مسکینان بی و ببی لایق شفاعت رسول اکرم نبی تبگوتن الشیطان و تابع الشیطان ترکا سنتانش خلا جایز بزانی و یا خود قضای من هنه ادا سنتاش مرا حرامه ترک سنتان بکی مالا خواه خراب بکی و هم خوش وام مسکینا و شفاعت رسول اکرم محروم بکی باشه دبی اهل النار معلسه گوتنه کی غلط جناب خلقی دا بلا بیا قضایی کی هبه ادا سنتان حرامش بو بی گوتنه اسبتنه کی به بیجه جی اینام مکه لذا خدا نے با گوتنان دا بیجن ام غیر قرآن با گوتنه پیامل عمل نکن مرف بی عمل نکه جیلا نقصانی تنه احسنت مرف بکجی دبه نکجی دبه ام مرفان مذهب خوشوه ود شیرن ظاهرا جخورا لكن دليل قضائي كي هبه سنة الراتب ولميجا عايجان ولميجا جنازي والتراوي وتمام سنة شيرا حرامة تشيرا ببيجا ايش مذهبي ونين مذهبي من مذهب امام ابو الحسن الاشعرية والشافعية بمذهبي وعملناكم وقلتني ومخالف اهل السنة والجماعة كي خبره وبك النابه جفيقا ناجيه اج مذهبی و بریمه ای گودا جبو فضیلت تراویح رسول اکرم گوتیه من صام شهر رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه معالوی کی مع رمضان سر باوری امر خود تعالی بصدق خلوص بگره و تراویح ادا بکه خود تعالی هنکی گنی بیشتر چی بویه افوا مغفرت دیگه بنال سر بخواستید هر ماه رمضان دار تراویح هم به تمامی به جماعت ادا بکه حتی کتبی بی لایق ثواب خیر لیلت القدر و بی لایق افوا گناه یقین بزانه قضا میزن ناب معنیش و ادا تراویحان حتی اگر مرو قدام بکه تراویحان نکه نایلی بی مزگین آن نابه ای گودا نبی تو خبر ملای نزان خوشوان لطفی مزن محروم کی حقیقتا مسئله او اشترا بیان کر پی عمل کی مالا خواه آبا کی اگر ملای نزان اشترا ببیجه کتب اعانت الطالبین صریحا بيجا قضاء كي هبه سنة شيرا حرامه بل بيجا لكن خدانا كتابة إعانة الطالبين عالم ومؤلف ومجتهد نينا وهذا مذهب إمام الشافعي ده خدان رأي نينا جينا كتابة نقل كده لكن غلط ترجمة وغلط نقل وخلاصة كده عالم تام نينا مع الأسف نقل قول ابن حجر غلط معنى وخلاصة كده عین زمان ده کتاب خدا فرجان ده نقل قول علمان ده غلط چیه معنا قول وان غلط بیان و نقل کریه تماما مخالف رأی علماء متقدمینه مثاله که بیان بکن ده بیجه کی ببیجه اشهد ان لا اله الا الله یعنی ان بخوینه لمیجای بطاله لولا درم نکریه
وأن محمدا رسول الله ببيجا بطالة لورا دغم نكرين لورا حرف يرملون هنا دغموان واجبه بيجا halbuki دغموان التجويد ده واجبه نكو واجب شرعية حتى كل ميجاوي بي بطابه ملائكة فرقة واجب شرعي وواجب التجويدي نكا چل بقوله ويتي عمل كرم ملائكة زانا نبه زانا به دليلوي ونخلاوي رن تدقيق بكت زانا خلاصة نخلاوي غلطه وهمشي بدليله سادة رأيوية في عملناك ومسلمان از سنة سنية الرسول أكرم من ومعرومناك وارتكاب خيانة سنة الرسول أكرمناك والحاصل قبل فتوى قول صحيح عالم الفريد والمجاهد الكبير الشيخ علي رضا الله عمد بيبك تاكو تببي جهاد السنة والجماعة وشفقانا آمين آمين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله الفاتحة البريد لسان كل من باطل المجد دربه قلب ستار يمنيك ويابها سياجديك قلب ستار يمنيك ويابها سياجديك يا قلب ستار يونوري فريرنقي صفات حوري جوادي من عطوري مقدس كير لمن عديك جوادي من عطوري مقدس كير لمن يا جمال نور تقديسني يتجلى كير لمن ديسني أنا صرت أغطي قبل خيسي هلال بيع يا تذيك يا صرت أغطي قبل خيسي هلال بيع يا تذيك حجاب بيت عابدين صبار حرير لابسين جبر جمتي جهاد من راس كذاك يا جبر جمتي
جهاد مغراس شاتدي الله 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 كرم مالي جمال راقيان دبلتي رجوفاقان بجلى ذيق أو خاقيا دبيت التكاتبي أو خاقينا دبيت التكاتبي بدر بخير شراك واشتيت الله سير مشتيت الدتين سير بلين قشتيت ماذا فرمتكما وذي الدتين سير بلين قشتيت ماذا فرمتكما وذي الله الله محبت فاضياتها أبكر دائم يتفاضياتها جذبني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. إن كان ما حديث بخاري وانين جبريل emin amu huzur Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem iman, İslam, ihsan sual kar ma ana hadis vanin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. An Ebi Hureyre radıyallahu anh قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تكن تراه سبحانه وتعالى فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا
ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة ثم أدبر فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ردوه فلم يروا شيئا فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. Ebu Hureyre radiyallahu ta'ala anhu vonu روزك ما تبرا پیامبر ما رونشته بید پیامبر صلی الله علیه وسلم ما پیرون آسانی یه مسافر که آمد به شکل عربی ده جلی پانکی سپی اتیری مسافری ریویتی دیده دیار نکردین واه متواضع آمد سلام رسول اکرم سلام کرد آمد وی زانی پیامبر صلی الله علیه وسلم زانیان سر رو نوشت دید خون دا زانی پیامبر صلی الله علیه وسلم دا زانی سر و یا رسول الله من ایمانو ایمان چو پیامبر صلی الله علیه وسلم تلوه ان تؤمن بالله ایمان او تو باوری به هم تعالی بیم یعنی معنی ایمان او تصدیق موجودیتی ذات هم تعالی و صفات هم تعالی و باوری به امر نهی هم تعالی یعنی امر هم تعالی سعادت آورو یعنی تذکار و منفعت مدح و ثناء عزیزی است و در آخرت نعمت جنت و دیدار ذات کبریا است نه هم تعالی فلاکت و ضرر و زیان و رضالت و عذاب جهنم است غیر هم تعالی در دنیا و آخرت مردم عزیز و رزیل بکن تو قوتک قدرتک چه بیرو سال مردمان بیرو بیرنی مردمان به امر اراده هم تعالی و پی اعتماد کردش معنی اعتماد او مردم پاس دیخو به هم بستو به غیر هم تعالی چوری اطاعت نکر و چوری نترسو و به کتابی هم تعالی عمل بکرو پیامبر صلی الله علیه وسلم این حقت وانو اللهم انی اسألك ایمانا یباشر بها قلبی معنی انا یا ربی استرا یو ایمانک صادقانه واضحانه او ایمان در قلب مدن مزگین بدو من قلب من زی ایمان تی بیرو بزانو هچی که تو امر کردو سعادت و سلامتو مردم پی عمل بکرو عزیز صرف دادن هچی چی که تو نهی کردو منع کردو مردم پی عمل بکرو رزی رسوا بنو لازم و گرگ مردم تفتیش ایمان خود بکرو عجبا از ایمان خود تیگرنا نگرنا از بموجب ایمان خود عمل کنه نکنه مردم به نفس خود ظلم وقت مردم این سوال کرد جوابی راش بو مردم تصدیق کن جوابی زر بو مردم وان این ایمان تو زرا چرا؟ تو چی گوان مومی تعالی امر کرد و تو سعادت سلامت است و نکن هرچی چی که تو وان مومی تعالی حرام کرد و زرازیان است تو کنی معنی اینه تو پی باور نی گره مردم این ایمان
رد بکرو و هم تعالی را بوازو یا ربی یو ایمانی که صادق یو ایمانی که کامل بدمه از پی عمل بکش اینو عمل به ایمان خود تبیری حتی کنن ببی لایقی لط مرحمتی تو آیرا نابدم گرکی مردم دائما ذی ایمانی خود تبیرو مخالف ایمانی خود تبیرو مخالف کتاب همه عمل نکرو دائما ذی کتاب همه عمل بکن حتی برسو سعادت سلامت معنی پیامبران ان تؤمن بالله ایمان به انا شکل مقبول ایمان که من واجب همه است من ایمان من نخلص نمو بنوزه ایمان شیطان وان همه است لیکن باوری به امر همه چنو باوری به نهی همه چنو باوری به رحمت همه عذاب همه نیو ذی هوا و هوس خود تیگیرن این ایمان شیطان سنی شیطان به این ایمان نبنو لایق نعمت جنت مردم وهار این ایمان وجه ذی شیطان نبنو لایق نعمت جنت gerek merdum en iman zahdıramım zah dikkat bükürüm zah sa'i gayret bükürüm hatta ku imani برسو درجه kemal به موجب عملی موجب کتاب می عمل بکن پیامبر صلی الله علیه و سلم وانو ایمان به ملائکتی همی بیاری یعنی ایمان او مردم گرکی باوری به موجودیتی ملائکتی همی بو ملائکتی همی نورانی لایق لط مرحمتی همی تعالی را عبادت کنیم به امری همی تعالی نکنی همی تعالی یعنی چه امر بکو حرفیم بجاانی همی تعالی چه نهی بکرو بحقین حرفین نهی همی بجاانی اشیانی همی را رمینی همی تعالی یعنی چه امر بکو حرفین امر همی تعالی بجاانی مسلمانان هست کنی یاردم کنی نصرت دانی مسلمانان دائما قاب مسلمانان اف مغفرت واضحنی حاضری عبادتی مسلمانان بینی کام نماز بکرو حاضر نمازی مسلمانان بینی کام صلوات پیامبر سر بیارو دستر قاب آی مصلی اف مغفرت همی واضحنی رحمتی همی واضحنی وقت حاضر بی شیطان را منع شیطانان کنی مسلمانان yardım Müslümanın kendi nusrattan Müslümanın gerek merdem be enen şekil baveri mevcudiyeti melaiketan bu biçiman niyaseni koni sıfati insanan çi sıfat şekilde buazı bu av şekilde yenu asa yenu diyayiş gerek merdem be enen şekil ملائکه همی است عبادت همی کنی اشتیانی نکن وانو پیامبر صلی الله علیه وسلم ان تؤمن بلقائه ایمان بلقاء همی تعالی بیاری یعنی در آخرت مردم بساره چمانی خو همی تعالی بیننو گره مردم ایمان به اونو بینایش همی تعالی بیارو شار جنتی دائما هر جمعه که چمان ساری خو همی تعالی بینیم بزوق سعادتی دیایش همی تعالی سرفراز بینیم کافر وقت محاکمه بنو
محشر ده وجه هم تعالى بینن تصدیق موجودیت هم تعالى کن گرک من بزانم مطلقا مردم ده آخرت هم تعالى بینن و بطاره چمان بینن وانو ان تؤمن برسوله گرک ایمان به پیامبری چقدر پیامبری استید ایمان به پیامبری بیاری و ایمان به پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیاری بزانی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تمام انسانان آمو خاتم الانبیاء به غیر یه هنی پیامبر چینو پینی پیامبران رو دینی باتو حتی قیامت کام ایمان به پیامبر حضرت محمد نیارو کافرو مستحق عذاب همه و رحمت همه را محروم آیلا هر انسان گرک ایمان به پیامبری حضرت محمد بیارو دین اسلام چقدر دین ویری شو فاسق بیو منسوخ بیو خلاصه دین پیامبران آیرا گرک مردم گرک مسلمانو گرک ایمان به پیامبری حضرت محمد بیارو کام ایمان به پیامبری حضرت محمد نیارو تابع حضرت محمد نیبو لط مرحمت همه محروم و مستحق عذاب جهنمیو گره من بلونو پیامبر دواتشی خود راشتی هرچی چی که همه تعالی این لباتو حرفیان تبدیل ما کردی نیچی کم کردی نیچی زید کردی همه تعالی چی این امر کردو او امر همه تعالی بلا زیاده بلا نقصان تبلیغ ما کردیم پرچی خود صادقی قوت و قدرتیین فوق البشر هرچندی زیما وینی گرینی زوجینی راکونی لیکن او لیاقتی دهین ده استو فوق البشر این کلام همه اشناوینی پیام ملائکه بینینی پیامبر ما همه تعالی دیو جنت و جهنم دیو رحمت ذوق و نعمت جنت دیو عذاب فلاکت جهنم دیو مراباتو نیکم نیزید وحی رهیانو بواسطه جبریل امین وحی همه تعالی وحی کنو پیامبرشی به موجبی وحی همه تعالی تغییرین تبلیغ ماکنی گره مردم به اینا شکل بزانو پیامبر تبلیغ خود دواتش خود راشتی چی که خوبران نیباتی چی که ما را واتی امر ما کرد نای ما کرد به امر همه به نی همه ما را واتی تبلیغ ما کردیم گرک مردم باوری به تبلیغیم بگو کام خبر پیامبران بکن زی پیامبران تبلیغو از این سر بیاردنو کام مخالفتی پیامبران شیرو هزین تنیرو پینید رضی رسوا بنو رسول اکرم وانو ان تؤمن بالبعث یعنی ایمان به بعث بعد الموت بیاری یعنی بوانی مطلقا مردم مرنو بعد مرگی خور آنچه قبل خورا وزنو شنو محشر قاب حساب خیران و حساب شران و تعالی حساب بیننو کامو عملی صالح بو خیری ضاف بو بن لائقی
شیعش جنتی لایق نعمت جنت کام ایمانی چینی بو عملی صالح چینی بو خیری چینی بو بنو لایقی شیعش جهنم بنو لایقی عذاب جهنم gerek merdim yakinen bulanu mutlaka merdim vurcanı kabul kura şunu mahşer Allah Teala hesabı khir günah vinenu mahşer ezdu merdim vaktışı mahşer yani sırat binen, nizam binen, cennet cehennem binen, cezi-i khairan, benu cisim biçiman binen, güney beni cisim biçiman binen, cezi-i khairan, nimet-i cennet binen, cezi-i günah azab-ı cehennem binen, femen ya'mel miskâle zarratin khayran ya كان ذرة قدر يخيرك جرى بيجو مكافاتي معشرته بينهم أذن بقاتي ذرة قدر خطا بكرو نقصاني خيران بينهم آيلا يريك مردم ضاف ونانا برمو ایا یوگونیک به حسب البشر جرا بشیا yani bu sebebi şiaiş cezi günah ayrı lazım gerek merdim daima melahaze hesabı bukru eğer khiri zafu وأمید رحمت امید بکرو حمد السنه امید بکرو وقت اگر گنی و خیری وقت توبه استغفار بکرو طلب عفو مغفرت امید تعالی بکرو و عمل خیر ضاف بکرو خیرات بکرو حتی ببو مکافات جزه ببو کفارتی جزه کنی ayrı lazım gerek merdim zaf dikkati ita'i hume bukru hume ta'ala var inne ekremekum indallahi etfakum azizu mağul şima hume et di cenneti kam zaf hume la bitersu kam zaf be emri hume la biramu ita'i hume bukru o merdim hume et azizu mağul وهاي حرمته حرمت أمر حرمت فيننو بنو لايق حرمت مكافات حرمت فيننو أيضا لازم gerek merdim buzanı derece merdiman baqasi takvi merdiman ben çıka umira bitersu baqasi av ters derece umihet bersu ve zedu vah bülündü. Ayrıca Cibril emin var ya Resulallah ve mel İslam yani İslam şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vonu en ta'budallaha ve la tüşrike bihi şey'a İslamiyet o tuhumi Teala ibadet bikri şeykan ciri nevrazi lazım o gerek merdim daima vakti kur de ibadeti humi Teala da sarf kuru de ibadeti khud de her çiğ khud humi Teala be şerik buzanu de ibadeti khud de ita'i khud de duai khud de niyaz khud şerikan humi nevrazu بغيرهم قدرة قوتك تشنو
مردمان عذاب میرن بخلصنو مردمان بکرو لایقی نعمتان آنچه همه تعالی قرآن کریم دوانو همه تعالی دو قرآن کریم دوانو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كان وازنو اميدي لقاء ربي خكنو اميدي حضور ربي خكنو وأقول عمل الصالح بكرو والشريك دي عبادتي خده ومتعالى الشريكان يبرازو كأحدك تشيك ونكرو شريك عبادتي خود لو راهما تعالى بري شريكانو كان عبادتي خود شريكان برازو يعني مشرك بو جزاء شرك جزاء كذا بيلو جزاء را بيل جزاء چنو يعني مشرك ابديا جهنم دمانرو ابديا محروم نعمتي جنته ابديا محروم رحمتي ومتعالى آيرا gerek mezun zaf şirk ra Allah برانو جزاء şirk جزاء كذا بيلو يرا بيلين جزاء چنو آيا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu İslamiyet o تومي تعالى عبادت بكري ده عبادتي خده ومي تعالى الشركان لبرادي يعني هما قدرات وقوتي همد شو الشريكي قدرات وقوتي همد شنو وما تعالى التصرفات خده ده امر اراده خده بالشريك نزيري شنو شريكي شنو كم رسول اکرم وان ایمان او ان تقیم الصلاة ایمان او تو 5 وقت لماج خود اقامت بکری دوام بکری اقامه لماج اسلامیت کامو لماج خود نکرو جرانیان باتش اسلام چرا بانت اشناوینی پیغمبر بانو وتقيم الصلاة إسلامية أو إقامة لماش بكر آمدان عيش إقامة لماش إسلامية ترك لماش ترك إسلامية كام لماش بكر إسلامية كام لماش نكر ترك إسلامية كابو إن آيلا لازم gerek مردم دائما روز شب 5 فرزان خو ادا بکرو یعنی به سنتی نماز فرزان سنتی نیشی ادا بکرو چرا همه تعالی وان اقیم الصلاة رسول اکرم وان و تقیم الصلاة یعنی اقامه ینواتش مردم وقت لماجی خود بسنتانی واجباتی لماجی بکرو حتی ینواتش تصفیت الصفوف من اقامت الصلاة صف دزگون بود وقت صف دزگون بود او دزگونی صفانجی اقامه صلاتی را نه را لماج سنتی لماجان تسبیح لماجان این پیر اقامه لماجان کامو سنتان نکرو تسبیحان نکرو صفان خود دزگون نکرو جرانیان واتش او مردم ماج خود اقامه کردو یعنی به تمامی کردو اقامه معنی کمالو یعنی لما يخود درجة كمال أدا بكفون
Ayna yanızanayış merdimi terk-i sünnetan bukru sünnet nikru limaji nuksanu limaji nirasenin derece kemal lazım o gelenlerden seni dikkati edai farzan kenu gere dikkati sünnetani farzan tesbihani farzan hasiçiku sünnetu vacibu müstehabbu mendubu gelmedim ay pirinayı biyaruca limaji berazu derece kemal vanu ve en tuaddi zekatel mefrudata yani İslamiyet o zekati tusar farz biutu o zekat eda bikir amezanayiş eda-i zekat İslamiyetu kan zekatuhu eda bikru İslam kan terki zekatu zekat nidu yani terk İslamiyet kadu İslamiyet kabul nikardu ayra yani danayiş zekat tasdik iman kam zekatı hubudu hakka İslam'ı kam limajı hu panç vakit bukru zekatı hubudu hakka İslam'ı cirayen vatiş İslam cami-i İslamiyetu cira İslamiyet av ikame-i limaj eda-i zekat-ı mefruza vanu Peygamber anjibanu en tesume şehr Ramazan İslamiyet guretişi ruci aşmi Ramazan kam da aşmi Ramazan ruci biru İslam cirayen vatiş İslam kam aşmi Ramazan nigru bueru cirayen vatiş İslam de cami-i İslamiyetidir haşr libenu çera Peygamber bunu en tesume şehr Ramazan yani guretişi roci aşmi Ramazan Ramazan'ı roci aşmi Ramazan iman kam roci nigru İslam niu iman çinu ayra lazım gerek mertem roci biru Dıllanı guretişi roci İslamiyetu Dıllanı kam roci nigru İslamiyyu de cami-i İslamiyeti de ceyçinu de cami-i İslamiyeti haşirli ben çıra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu en tesume şehr Ramazan İslamiyet av tu aşmi Ramazan ruci aşmi Ramazan bir lazım gerek merdim ruci aşmi Ramazan biru dikkat bukru ruciyi burası derece kemal çıra mükafati ruci nimeti cenneti kam rucu biru Peygamber vatu imani estu kam rucu nigru imani çilu alameti münafık nişken rucu biru kam rucu biru mutlaka münafıknu illeti münafıkti tedçinu ayra rucu biru tasdik iman kam rucu kam bu iman estu kam rucu biru İslamu de cami-i İslamiyeti haşr neşr benu Hümayt alama de cami-i İslamiyeti haşr neşr bükr amin yoji Cibril emin vanu ya Resulallah ve mel ihsan ihsan çu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vanu ihsan o tü Hümayt ala ibadet bikri hezikin tü biçimani Hümayt ala vi ولو كنت ينينين وبتعالى ترينن آيلا وقت إحسان أو وقت عبادت كريم
هذيك هم تعالى دين يا من وقت الباشكت وقت الزكاة وقت الرجوعات وقت حشكت كره هم تعالى بيارو غير هم تعالى مبيننو مرا اشناونو بقلب من بنيتي من ظانو gerek بأن شرائطان وحضور الأميد فينو يعني وقت وما تعالى مفيننو بيعرف غير وما تعالى مراش نوانو وما تعالى بنيت مظانو انو تفاكر بكرو هذيك وما تعالى فينو عبادت كردو ان ريان واتش احسان او كان بأنا شكل وما العبادة بكرو وما تعالى رحمة يخون إحسانات يخون بتمامي جري إحسان كنو شو وقت نعمة يخون تمامي إحسانات يخون ما زمان إحسان كنو وقت مادن عبادة كنو وما تعالى بيارو خبير مفيننو مراشنا ونظام كان بأنا شكل وما تعالى عبادة بكرو هذيك وما تعالى بشمان خديو شقان نعمته وما تعالى إحساناته وما تعالى أسو وما تعالى جري إحسان كنو وما تعالى مالي إحساني لطف مرحمته خور ماري نسيم ميسر بكرو آمين آمين جبريل أمين عليه السلام وانو يا رسول الله ومتى الساعة قيامت شو وقت قيامت بون أو مرة ان سؤال كان الزيرة زيدي تير قيامت شو وقت بالمعنى لكن از علامتي اشراطي تري بيان بكري شو وقت جارية وهاي خو سيد خو بيارو شوني ديوان كوشكو سلام ورادي انو علامتي قيامتيو پانچ چی استی بغير هم تعالى چون نظانو هم تعالى ظن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير يعني وما تعالى معني معالي إنه علم قيامت هم تعالى هاتو چون نزانو باران چوات بارانو چون نزانو در حمد که استو نیرو میرو لاجو کنو چون نزانو مردن صبح چکنو چون نزانو مردن کام عاد کام جا مرنو إننا وان مغيبات خمسة بغير هم تعالى شو نظانو عنده عليم هم تعالى عليم بإننا خبير بإنفاس شو بغير هم تعالى شو إن نظانو أولا بعد إن سؤال جوابان جبريل أمين في عمل هترا شنو وقت شنو في عمل صلى الله عليه وسلم صحابانو مونو دما کویم بنده جدیم و بیرون صحابی کنی دما شنی یعنی وانی یا رسول الله من نیدی سراشیو پیامبر صلی الله علیه وسلم وونو او مردم که شما دی جبریل امین به آمه مرا این سوالان کرد شما پی آگاه ببی شما بزن ایمان چو شما بزن اسلامیت چو شما بزن احسان چو این سوال مرا کردی قابل تعلیمی شما دین خود
إن السؤال وجوابات تعلم بكري كان إن السؤال وجواب رمضانه خذ التطبيق بكره بنو منك حق مسلمانك حق الدنيا دا آخرت ده عزيز سرفراز بنو ومن تعالى يراحت كنو يعني قصوران عفو كنو داخل جنتي كنو آيرا ومن تعالى غونو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها غونو پیامبر غونو مسلمانان باش انسانان باش اگر شما بحقین اگر صادقانه شما هم تعالی را حسکینی برین تابعی ببین هذه شریعتی متی بگیرین عمل پی بکرین شما ببین لایقی حس کردیش همه شما وقت به کتابی همه به شریعت عمل کرد همه تعالی شما ببین لایقی حس کردیش همه تعالی شما را حس کنو يعني هم تعالى قصوران شما عفو شما داخل جنتان كنو بنو يو ثوابكم يو احسانكم طرف همته بسبب اطاعة شريعة الرسول الأكرم شما الاحسان بنو هم تعالى اطاعة بيامبر خود بحقين ما الاحسان بكرو ما بكرو مطيعي شريعتي بيامبر خود حتى ما بكرو لائقي رحمتي خود لائقي عف مغفرتي خود لائقي شعيشي جنات لائقي أسواق نعمة جنة آمين آمين الله 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 الله